došao je taj trenutak da ti kupuješ tvoj prvi auto. Zlato moje. Pa čekao sam ovo, ko da konačno je došlo, ajde. Zato te tata i doveo, vidiš, auto bez, to ti je na engleskom najbolje. E pa sad, krenimo redom. Dobro, ajde se ti odmah okreni, nemoj gledati ove velike lijepe. Evo ti ga, to ti je tata zamislio. Pogledaj ti ljepote, a? Pogledaj. Martić. A? Pa ne znam. Šta za grad, malo troši lijep, vidi ga. Pa ajde, dobro. Crni, mali, ali... Dobro, šta bi ti, ajde da čujem. Pa ne znam, ja sam više, ne vidim se u ovom, evo iskreno, ne vidim se u njemu, ali sam vidio da ima nešto, evo... Dobro, ne moraš na ovaj odmah, ajde. Ne. Ajde biraj, evo, tata. A? Vidi šta ima sve. Što ti ja kažem? Žarko, vidi ga, ljudi moji, automatik. Pa tata ti je odrastao na ovdje, vidi ga. Šta smo mi radili, to po cijelo Zagorje smo prošli. Žarko, onda ti pokažem. Gdje si, Žarko? Da, isto, pustiš ga 5 minuta. Žarko! Dobro, ja znam da si ti ko patuljak, ali gdje si? Jesi ti normalno? Jesi ti normalno? Našao sam ga. Šta si našao? Našao sam isto mali crni. Šta mali crni? Vidi ga, isto je mali auto, crni. Jedan, znaš ti koliko košta ovaj auto, izlazi van. Skupio sam ja isto. Koliko si skupio? Sad evo, reže me tu, ali imam sigurno Soma i 750. Izlazi van, za Soma i 700, platit ćemo što si zaprljao te tepije. Izlazi van. Ali ovaj mi je taman. Taman ti je normalno da ti je taman. I tati je taman. Stisnem jednu za uha. Ovo ne smiješ dirati, a kamo li sjediti u nju. Idi gledaj onog Smarta i ima Kia Cephia jedna dobra, tamo na otpadu. Ali moram mi moći potegnuti. Za te pare neš dobiti ništa drugo. On je skupio 1000, koliko si skupio? 1751. Ja da, 1750. Žarko! Ovo je bomba, Šta je bomba? Vidi ovo. Gle ovu bombu. Silazi s motora. Pa dobro, ali... Silazi, šta se sjedaš na najskuplje stvari? Ajde tamo idemo gledat Smarta, Minića, Polo. Pa gled, tata. Samo ću te prediti, to smo ti kao nemoj se omoći prediti. Vidi tamo gledaj Smarta. Ne diraj Mercedese! A ko je ovo? A ko je? Crne. A čekaj, one su isto... Uzmem recimo crne kreoge, 14 cola, ovo je sve 14 cola, ja mislim. I metnem si nove gume. Žarko! 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 Da mi misliš, jesi ti imalo normalno? Razmišljao sam čak da otkloni. Evo, pazi. A sad pazi ovo, ušteda, tata. Da? Ako mi kupiš Porschea, ovo je gratis. Pazi ovo, nula. Silazi dole. Ali ne mogu da Silazi dole. polim, ne mogu ja... Prije nek što je došao gospodin, siđi s toga, sramotiš me gdje god dođe. Ajde silazi dole. Znači ništa od ovo. Izvežem ja uši u mašnu pa ćeš vidjeti prvo. Idi tamo gledaj Smarta. Šta sve dobro, nešto... Idi gledaj Smarta! Dobar dan. Poštovanjski. Evo ja i moj sin, znate, kupili bi neki auto, njemu je to prvi auto, sad on je sad 19 godina. Da, ovaj Porschea. Halo! Dakle, pa ne znam, možda neki mali auto koji malo troši, koji je lako za održavati i to da nam kažete koliko bi koštalo, ako može na nekih 60-70 rata.
I on je skupio, ima svoje novce, to mi je drago, on baš... Da, ja sam uštedio. On je uštedio, eto, ne znam šta bi nam ponudili, jel? Na rate. Na rate. Ne, u kešu, ona. On ima svojih 1750. Odmah sad mogu dati. Može odmah dati u kešu 1000. Imaš često... Šta to je za 1750? Pa u stvari, pa gledaj. Što fantomske? Ti si dosta si ovak patuljast, možda biti. Evo, daćete nam taj, daj čovjeku novac. Imate možda u drugoj boji. Daj čovjeku novac. Nemam sad, uvuku sam Nisi ne zaslužio bolje. Evo ti sine. Od tate poklon prvi auto. Koliko si skupio, toliko si dobio. Ali, ne... Ajde marš van. Izađi, to ti je poklon, izađi van. Doviđenja. To ću ti kupiti. Tata. Ja